Indumandumane eyaduma ko TikTok na ko YouTube. Untombi simbuka ngedatha mawungana data sebeyokusendela mtaka mame. Umholi wezinqola eziye empumelelweni bobuza usikhenqe benosomcimbi. Into engasikhulumele ekukhulunyelwa izigi zemsebenzana obuqhwebayo. Into eshaya izinyoni ezimbili ngetshelo bese bababaza ukuba inkosi enhlonipho abanye basala babaza ukuba inkosi ama-edit bobuza uquality umfowapiyela owazivumela yena ngomlomo wakhe ke yobukhosi. Uke wavunywa le eBackville uBig Zulu mhla iqaqada amakhanda abanye abafanyana komunye umncintiswano wama-editor kaBig Zulu. Kwasala kudwebeka isithombe ukuthi izigi zethwasa zilingane zakagobela. Inkosi enhlonipho yaqhubeka kontanga ngokuzidlela amahlanga yahlukanisa inhloko nesixhanto mhla siqhathwe koMatapling FM. Into egabe ngengezo nokukweletiso ontanga kuze kuzonda umthakathi ethi mfana uzongenzani. Mawusangena kulomsebenzi wokueditha ngenhloso yokuyisa mina ngilensike yahlula isikhukhula nemoya enzima bethi bayayijuqa nguphunyuka bemphetho wabahlula abaphethe noma sebephethe amazondo bembiza ngamagama eziswana bathi bengasanakile akabeyila beyizwisisho kamnandi ngephimbo laye lemnandi lenza umama ezale eshaya indodakazi yakhe ngesitina. Inkosi leyo mpahla ihamba noMessi benolido kwezakala ibhinqa lenda lodbonga kamnandi ngomenali ibiza king of respect esibongweni bahlehla abafana. Indoda ethwele izibongo zabayibonga ngempumelelo koMaskandi egqize ngomqhelo wobukhosi kubo bonke abathi bama-editor. Ongamvuma uyobuthwela umona mangasili idimoni lokungakwazi ukuvuma. Vuma nawe iking of respect yakwehlula inkosi kuwe. Uzix Darius Star.